Motiba Tobotike, Deni Pagama Lotical Leadership and the Bible, Resource 3.Takeku Kena, the Wepagama Lotical Li Episu in a law, Subkayota Sue, Pasosia, Tabli Domalo, Pamalu Bakasakli, Tapa Paba, the Dinetone, the Pamalu, no Pakeo Taupu, Tamitade, Tasutana, Tamitade. Kayane pamalu bakado take kukena atamita le lisosi epesu pu doksaya kwa kipa sui kipa kwitana ke le pesibikena tele na poisu krimi kulo payoe amen. Li epesu one ne awene me sopolu kweni weda pa epesu po epesu one awe ule pole keni do ule ko asi do awe miera seaport ne no akopyo ne pole keni at the water ple awe te ple le taleto kilo no du ulo ba twelo ta giwe ni lo awe sopolu kwe da supa epesu potapa do pa pa sukina kita di pale uela le Rome no Rome etape le ko issue nya pu ni lo ta kwe ki wo ni sadu te padile sadu te ni we the church and its highest purposes no ta upo do ta tu authority le ta upo award do sadu lui padile se khu ni me the church and its earthly testimony no ta upo do awela ata uta le hoku kle ata mata uta le hoku kle ni lo ta gi mo pane the church and its ultimate purposes no ta gi mo pane ta upo do ta upo ata tu atokate ata meta ata tu atokate no ta upo ne bata tu lo le eternity past Lord. Mi kwa kele episu awe nyapo le te da le you are kutana le hoku okoti li te kli keto no di akuta pale apu da we le hoku okoti te kli keto di ba ko yo ke sa yo ne kuta pa le eternity past lo ke sa yo atamita akoti zo ne le atamita akoti bu ne kuta we da patapu le akaketo apocalypse da awe kuta patapu le akaketo apoli playbo le sukena keo akuta kasa kuta pale eternity past Lord at awe ta opune no they kind of were funded and revealed by the history apostles witness when bata pa plato keo le apata mo puti de pa sagato lo demand a unique Christian lifestyle lo baweda kripo atau mu ake wole aloso akuda ne chiro chisi khoni ne patele pakama nisa ku pakama jubilee pakama le lifestyle so tau mu ake wo wa kripo ne lo ba tau mu ake wo wa le atu platoon ne Manchester United ne odo akuto odo a stadium no odo a kopione a coach jeneda odo ata uta so ata awe jene pa kripo ata meta lolo soso awe ne Christian lifestyle no awe jene ba meta when the Lord ata to need to be ata to on in to reveal perspective of the church at its higher purpose kapa plato ta upone meta to a talkative to show the important unity of the body. Tao proportion kamita tamiho no away awadane li episu way ne away atakalu tune ne away wedape asado lui asabo lui yapone notaga ko tata pleko le tako keti le tana tamiho le tako apu atone lo akoga notaga ko tata pleko kasataga ko tana tamiko notaga ko we pakamita tamiko oneness no away on a purpose with a believer's life no high calling tale
တာလေပွားခရိဖို့တာမှုတမီ low calling high calling 咯တာကိုထော်ထော်လေပကစားတာဘူးယေရှုခရစ်အပူနေနော်တာကိုထော်ထော် to give practical instruction တော့ကေဟီထော်ဝဲတာတာအမှုမာလီနော် practical instruction ကဘာအမှုဒီလေအခုစားနေ episode ဆဒုခွနေဝဲတာတာနိရှနေပါလောနော်ကဲဝီလျာနေတာပကလေးစု leadership lessons နော်အဝေးရနေဘာတာကွဲအဖေ perhaps around 60 280တဲ့အဝေး62 80နော်ဝီလျာနေတာ70ဒီအဝေး Rome law 80 70နော်ဝီလျာ leadership lesson biographical information နော် biographical importance of give passages နော်nata umu na biography nya bune mle nakba tuweda nata hi ni nata hi ta hi ni awe helemle natural ability acquire skill and the spiritual gifts the natural ability manu le the acquire skills ya namalu ni no nama atho the do ni ba the skill ya ni manu le the lishi khone le ta ne pho khone ta hi spiritual gifts in the auto way ni ta ne no awe ani me lesson 1 lesson 2 on a perspective nata team arke ta o pho ni perspective le patio ni ime ta do ta tho ta o pho ni arke ni patio tai paganyo ta o pho tai patio le cho ta o pho payo ta o pho ni de sa champion ka yin phia awe ni ta o pho ni arke ni patio pwakalu ata meta no ta seta la ata meta ni ni sa je bo no kho pyo ni foreign tai le tia ko ga no pa sain yo ye ni bo no military merchants mission ta we say mission ni head a leader military ta commander na merchant ta ke no okay concure manena we arke patio basamone perspective le away church perspective the authority le ta plo ko no ta ko le ka sa yeshu kri apu away ni we pa ke ko kena le ta pho nya pu ne tme pama hoko a business mani mata thoni di hoko business yadi aku da ne ne da ta pho ne ka phi o ma ta le hoko na kwa ke da le ya ko pa khu pana da he che lo Australia tikama business di pwale abo ko ye wa akapya abo ko to pu so le chi ram le pa pu ro ko ta ma ko pati pa khu tu pa ta tu no zhe sai pu ye wa zhe sai pu ye ri o mo pa ka ma ku ma pho pa sa da wa we ti kwa business on ni na ka ma ye ta phi o ma a klo kwa ta lu da di ni sa ya o ko ta party ti si wa kri po te ba sa ki ya ne da away no away episode te da le a ko pyo ne high calling perspective on it na ka ba thi di me pwa le yo ko yo khu to yo udo yo su ko mo yo kwa thwe yo ke ku ti a kwa we pa ta ke pa ka ba su ke na ke ka sa yo no khi tai ku e pha le ka sa yo ni le sa do okay is a pa Israel pho no pa Israel pho ka me ke pa ta ka li pha do ni away yo ne pa society ta away se ne le chi dem le so da wi sector de ke to ke de le 1948 ne away se dem le mani da ta to play da mani abo mi thi ko ke ni lo da pa thi si yo de niအခုစားနေဝဲပွားခရစ်ပေါ်နေပလဲတာတဆူထဲနေနော်လေပတိပကောဒါဝဲနေနော်လေပတိပကောရှဒီဒါအိုနေနော်လေတာအိုဖုန်ကဲလို့အသမဒါဒါဝဲနေညတင်းကဲတော့က president နတာအိုဖိုတကကဲတော့ president ဘာနေလဲအဝဲရနေနဖိတာမာတာနော်မင်းတို့တာရအရှင်ပြနေနော်ကဲဒီလေရနေနေအဝဲနေ perspective ညတာအိုဖိုကိုကဲနော်A leadership lesson, leadership essential purpose, no? Away ne tale machine me pit lo at the tao po ne no kuna ne pay on apostles or
prophets or evangelists or pastor or teachers or နော်ဒါကိုဖွညာဖို့နေတာလေတိုးတသေးပါ essential မရှိမဖြစ်ဘူးအဝေ leadership ဝင်နေတဲ့ကမ္ဘာမြေ apostles of pasutata kuso tao pune temitele kaba odo otulo tabat abokone kaba odo apostles pata mu pusele aledo tulo tao pudikero tao pune kaba odo kuna dine prophets we shall tisoda the we shall akatota taana da boyalo ke tizadike no kwa upasalem le te khotilo tasinyo upasale te khotilo weso Bletta Soyo Hekatorigata, Akutani Haneda, Taupo essential leaders in the Akopione, Terekane away Tevedale, apostle, prophets, evangelists, Pasutata Kuso, pastors, Pale Akokwa Tweke, Taupo, Taupo Pushane, no, these talker to Putone, Kokwa Tweke, Estojane, with the teachers, no. Always in a mera essential leadership let out po yapune no a purpose at that do lord the Ricardo ultimate purpose tao po copion at that do adu katani me many leni tao po tatu do katani tao po ko gadeni kamita tami kholo ka sai shu kri apu the le ka sai shu kri apu ni nimle ministry flows away there ministry flows our Venus away patele wa machine wilo meow akuzani aneda akuzan there ultimate purpose no tatu adu katene ni tau pupu kele kami tata pleko tana tami ko kasa tami ko no taga ko le tau pupu de tau pupu ko di ko no adene ko do ata hi jene le kamata kota lo kodu to wolo de ye kadakane isolation processing yone okay da uba the tagawu ne no episu sado ta sabota sado lui sabota sado ta le tane ko ya soboli yesu kri apwa ba khu le pwa kali to pa away yone ne isolation processing away ne mi pwa le aba ta sakha no namata ta kuson le se basamle mitba prata ni lolu khunya bu lo ya when is say no we asadu te sabota tuwo de khole pakali ta pha tuwo te de sabule matari da pale aba khu pale ba khu le kasa khu we la loba le khunya bu le tata kuso khu we ne patele isolation process lo no isolation process ba ti de kasa yo ane he play he kwe yana na to mata ma to le kamasena na ka bu pleto di so polu ne balele akone pilipi khunya bu wesa no ya le mina kone tu wita seta wesa ne isolation process no no ba le koplo ta ti de pai lo da no wi khu ne spiritual warfare awareness sadu khu so with the politisi kho ne we ta du ne no the me paduta do ta phita nya le tui le thiba me paduta do ta na no ta sota kamo ule khopyo ne ta mukho lo je no to tho yo su kwe te ke de no akho sa ne ya ne da di so su ma lo pi mukho le to tho yo su kwe te ke ta kho me ta su kamo do I ka ta khi Itaka taki no always in it with an end the mille Pama Yedia cheese Minimata Jenny no Ungalung shed it always send it or Adilo Itaka ataki Jenny the Nuikarakane prayer ministry no a copion Natapita mani away ni Kabami Lisosi if you soon it to Lopale Pakaba Udota Tugapalo lesson horny made unity law no kaba udo tata pho no kasataga ko notaga ko tana temi ko ocean no the quicker kind of the techniques no techniques on the clear ku te clear maneta no ocean
The whole structure of the book as a whole G and important leadership communication principles. Now, the resources not to be a technique on the military. Like about 12 on the side of Kasayo. Like about 12 on the side of a book week Kasayo at a hooter. Like about Mazakota or Takuta for always communication techniques. Now, like about real on the side of Kasayo. That was let away appointed when the leadership, the highest purpose when the way pull no away the communication, no communication principles in it, no away the about way do the do da ta do ta do da mi to be da ne ko di kana no away the about two on the sooner ko way said away communication techniques no with the warfare techniques victory techniques la moksa su ke pwe ko di ko no ade ke yo ata su e paso su tabli do malo padale koplo ba ta koko ke do tilo tolo ye so polu le mata ta kuso le kana kusi chi apato to ba do we kweti we malu do kami ba ti le kana kusi chi ta le koplo Kalau soba, misalnya ni sekolah bakal semai tadi pagi sopol mana ta tu ni dah keku kena mana ta tu ni dah petau mupu ko dah tak keku kena ta mana dah petau pupu tiba kami tak temi kau lagi sabu kita dah we masa dah suyu pada Kristus mi kau ke payu amin.